Harus ya. Ini apa? Requires. Oh, ada yang belum bisa, Pak. Vitality harus 200. Oh, ituan tuh begitu-gituan. Ini apa? Oke. Sabar, Pak. Thumbnail dulu, thumbnail. Sabar dulu, Pak. Lupa saya. Thumbnail dulu, sabar. Saya masukin thumbnail dulu. Sabar. Sabar, bro. Sabar. Ini edit. Habis itu upload thumbnail. Sabar, thumbnail dulu, Pak. Ya. Sabar. Dah, yuk. Coba buka YouTube deh, langsung. Dah. Nah, ini dia. Halo, aku Dodo. Bang, lu baru live ya? Dapat mana, Bang? Belum hampir. Aku baru live kok. Kagak tahu. Ini baru live banget ini. Baru banget ini, sumpah. Baru banget mulai. Yes. Si Brook mana? Nggak ada loh si Brook loh di sini loh. Oh. Kagak tahu si Dapa mana. Kayak kita katanya kemarin mau ke Midgard deh. Midgard ya kan. Bumi berarti. Kalau Midgard tuh bumi. Kalau nggak salah. Yuk, bulat. Nah, ini Alfheim. Helheim. Ntar lu, Bang, aku ya dulu ya, Bang ya. Oke, siap. Asgard. Ini Asgard. Vanaheim, Jotunheim, Alfheim. Oh, Midgard. Oh, segitiga langsung ya. It's crazy to think that all the realms exist in the same space, one on top of the other. It's like this room lets us travel without moving. Lihat Bifrost, Pak, ini, Pak. Depan sana. Keren banget, gila. Keren banget, Pak. Ini dia. Midgard. Oke, yuk. Kita pulang ke bumi. Oke, berubah kah? Udah 121 loh. Oke. Bagus sekali. Penontonnya baru 2, Bang. Iya. Penontonnya baru 2. Nggak apa lah. Ntar juga pada datang. Bro. Oh, dia lagi buat pedang. Oke. Di-upgrade lagi kah kapaknya? Yeah, leaving a blind pig farts up a truffle now and again. But you know what really counts? Apa tuh? Consistency. And I got that coming out of all of my parts. Oh, enggak double. Kirain double suaranya, Pak. It's better. Apa diapain sama dia tadi? Good. Now when you're done gawking, I got a favor to ask. What is it, dwarf? There's this alchemist on Vari. If it... All right. Let's do it. Ada, itu tuh ada message. Sabar, saya ini enchantment. Oh, ini bisa dibeli. Oke. Enggak, bukan. Let's get you squared away then. Chest armor. Nambahin strength, yang mana yang nambahin strength ini ya? Defense sama strength. Oke, craft. Dah. Kagak dipakai. Kenapa kagak dipakai? Refer tunic jangan. Dah.
kita ini chest armor tadi ini pakai Always a pleasure. Now fuck Bang, abang around. malam live ya, insyaallah live malam, insyaallah live kok. Dah, ini dia armor baru kita. Armor Atreus nggak perlu. Voice armor nih nggak ada lagi. Atreus armor nggak perlu, udah Atreus kagak usah dikasih armor, udah gitu aja. Dah, yes, come on. Insyaallah live kok malam. Kemarin live juga kan. Malam kemarin live. Remember the way back to the Black Kemarin si Dava mampir kok, datang We kok need to kemarin walk without malam. the bridge to the Vanaheim. Are we going to the Black Breath or exploring? Your choice. Your choice. Apa mau explore dulu ya? Kita baru level 2 sih. Level 3 deng. Masih level 3 kita. Coba map. Bot doc. Ini apa? Jurnal. Kita kemana ya? Wildwoods. Ini apa? Kita nggak usah explore mau kemana lagi pak? Ini pak kagak ada lagi jalan kan? Oh live, saya nggak tahu kalau abang live soalnya gak buka YouTube. Nggak apa-apa, santai aja bro, Look, santai we aja. rode past that statue of Thor earlier when we left the witch's cave. And what direction is that? It's mid-morning. The sun is over there, so that's south. Southwest? Aduh, udah level 3 lagi musuhnya ya. Gimana nih? Oh, bener-bener. Nice. Sampai ngebug nggak tuh di tangga? Nice. Yes. Yes. Ayo, come on, sini. Sini lu. Ya, Didn't even break a sweat. ini health nggak perlu. Nggak apa, santai aja. Can't read these either. But they're different from the others. Kayaknya kita explore dulu nggak sih? Ini di bawah sini belum explore. Dalam gua itu ada apa? Nggak ada ya, nggak ada gua itu ya. Naik lagi deh. Ini ada sesuatu. Hex silver. Lumayan. Naik lagi. Berarti kita coba cek yang sebelah kanan ya. Sebelah sana. Ya, yuk. Nah, kan ada sesuatu kan sini kan. Pak udah kemarin ya ini ya. Kayaknya udah deh ini deh kemarin deh. Oh iya udah deh kemarin ini. Coba ini deh. Coba ke sana tuh. Kita ke sana tuh. Coba ada apa sih di situ? Halo Boti. Halo. Mas Boti. Iya, ini udah kemarin. Coba ini deh. Kapal. Nah, perahu. Yuk. Jalan. Kita ke sana. Sini nih. Sabar, ini apa itu? Ada barrel kayak gitu. Takutnya meledak dah. I wish we could have gone on a trip like this with Mother. She could fight. Masa belakangan ini on off nonton kamu. Santai aja bro. Santai. Beautifully. Halo Rafasya, banyak tugas sih ya. Santai. Santai aja ya. Aduh, kita kayaknya belum bisa ke atas ya. Oh iya, belum bisa loh ke atas itu loh. Oke, kita coba ini yang lain, explore yang lain. Supaya nanti lawan musuhnya gampang, Pak. Ini yang level 6. What happened here? Shipwreck. Well, yeah. I wonder why it crashed. Halo Valdi, Dodo itu namanya, buat maunya dipanggil Dodo dia. The world serpent's even over here. I told you he's big. Itu dia, ular raksasa.
Gerak loh dia loh. Rafasya, kamu udah subscribe kan? Udah, dia mah subscriber apa namanya, subscriber pertama kali dari dulu tuh. Aduh, ini kok pada nggak bisa dinaikin, tapi nggak apa-apa, lumayan. Kalau belum subscribe dulu, udah dia dari awal banget dia subscribe. Oke, ini dia ada sesuatu lagi di sini. Sebenarnya masuk gua situ bisa sih. Coba masuk dulu deh. Saya penasaran. Siapa tahu dapat apa gitu. So, know any good stories to pass the time? What kind of story? I don't know. Mother always had stories. Sabar. Kita lihat map. Oke. Ini mau balik lagi ya. Coba ke sini deh. Coba ke situ. Weren't you told me when you were a boy? There was a Subscriber man pertama, bro. Iya, makanya jadi moderator kan. His stories were brief and purposeful. Sounds fun? Halo bang, aku telat gak bang? Aduh, Sorjono. Concerned the hair. Gak telat, Like the santai. witch's house? Unlikely. Cara bikin foto kayak lu gimana bang? Pakai APK apa? They wager on a race between Tuh, them. ditanya tuh. The hare is too confident of victory and foolish. Tanya tuh While buat. the tortoise is steady and disciplined. Sangat The tortoise wins. You ganti akun haven't told dulu a lot ya. of stories, Sorry. have you? Yoi. Buset. Masih level 2 sih. Easy harusnya. Astaga, easy. Nah, hit banyak nih. Yes. Come on. Ya, ayo lo sini lo, mana satu lagi. Berani sama bocil. Ayo. Ya. Bang, aku telat gak? Tidak, Sorjono. That was good, right? You are more focused. Ini apa? Lonceng apa ini? R. Anjir. Susah juga nih. Jadi pada jalan kayak gitu, halo. Ini akurasi di sini berarti dites nih. Astaga, susah kali. Alah, mak, susah kali, mak. Yes. Akurasi. Oh, nanti aku bikin deh PP-nya. Oh ya, Supermi itu pakai Supermi. Profil ya. Yes, ayo. Yes, come on. Udah. Ya, jago nggak gila? Jago banget ya. Ya, dapat apa ini? Apple kah? Apple, iya, hidden apple. Mantap. Dan by the way itu ada burungnya si Odin nih. Ya. The Eye of Odin. Boy. Baca nih, boy. Yes, sir. Yes, sir. Hoki Eka, oh bener-bener lo. Bener-bener lo. Gila, Sorjono udah jadi moderator. Oh, nggak bisa pakai ini, Pak. Yes. Ajar terus. Nggak bisa pakai tapak nih. Kalau lawan-lawan begini. Bang, lu tamatin, yoi, tamatin dong. Injak, ya, gila keren. Amatin lah. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Nice, come on. Ya. Dah. Sorjono kemarin gue nonton live lo yang main slot. Buset, Sorjono main slot. Oh, parah lo, bener-bener lo. Wah. Come now. I don't bite. You're
dead? You're very perceptive. Parah lu. Take caution when lighting these braziers. Bener lu main slot lu. Others we have no. But you. Dia main domino. Oh parah lu, bener-bener lu. Oh bener-bener lu ya. Aduh, luck apa sih? Saya tidak percaya keberuntungan, karena keberuntungan diciptakan dari apa? Usaha dan bakat. Pasti. Cuma nyari penonton doang. Wah, ya. Nyari penonton apa nyari untung? Nyari penonton apa nyari untung Anda? Another cipher piece. I'll see what I can fit together. Oke. Ini ada hex silver. Yes, lumayan. Oh, bukan loh. Abandoned ship. Ship heads. Oh, kepala ini. Kepala perahu. Apa ujungnya perahu gitu loh. Udah ya, udah kelar ya sini ya. Nggak ada apa-apa lagi ya. Sudah. Berarti di sini sudah kelar. Tidak ada apa-apa lagi dah. Turun. Udah lah, gue diaduin udah kelar ini. Udah yuk. So, I guess we should keep an eye out for other spirits. What did I say about distractions? But it sounds like they needed help. They are spirits. Ntar dulu. Dead things. Cara ke atas They itu have no gimana? needs, only wants. It feels wrong to ignore them. Ya penontonnya udah keluar satu. Iya si ini. Mom would have Si wanted to help them. apa What was namanya? that, boy? Nothing. Si Rafasha tadi keluar. Oke, sini kayaknya ada sesuatu. Nah kan, benar kan? Ini bisa nih. Bisa naik nih. Nah. How about one more story? Oh, tular gedenya. Let's set that Tularnya aside. gede itu. We must Tenang proceed aja, on kagak foot. apa. Dia bersahabat. Can we finish later? Bersahabat ya. Perhaps. Oh, nggak bisa. Come on, ayo lu. Udah bener loh. Eits. Panah Atreus, yes, mantap. Keluar satu lagi jadi dua nggak? Tenang, masih ada Sorjono kok. Sorjono masih ada kok. Ya, selesai. Bisa baca? Thank ya. Well, worth a shot. Nice. Oke, dapat kepala kapal lagi. Ini apa kesini nggak bisa masuk kita ya kesini ya? Ah ya Allah. Udah dong gitu doang. Oh ada sesuatu tuh di situ tuh. Gimana cara turun ke sini ya? Sabar map. Kita lihat map. Apa belum bisa ya? Ini soalnya ada jalan ke sini loh. Nih, di sini ada batuan gitu. Kan itu anaknya anak lu gak paham skip. Kan itu anaknya anak lu gak paham skip. Gimana? Gak ngerti saya. Gak ngerti gua, sumpah. Ya turun. Apa harus muter ya? Yuk, ayo. Yes, come on. Nah, di sini masih ada jalan. Mantap. Saya suka jalan. Eksplorasi. Ada sesuatu di situ tuh. Nah tuh lihat tuh di belakang. Can't be any worse than the last one. Ada sesuatu Pak di situ Pak. Taruh lu. Taruh. Di belakang situ ada. Apa itu? Tuh itu gimana cara ngambilnya Pak? Ini ada terowongan sih di situ. Udah kalau ngatik gak jelas pun ketawa Clay. Oh ini tuh harus masuk sini dulu ya. Ribet amat, jalannya belum pada kebuka. Ayo. Oh di sini ada sesuatu lagi.
Nah, kayaknya ada musuh dari situ, dari atas deh. Bulat. Ya. Ada musuh nih di atas nih. Ada portal-portal gitu, Pak. Oke, ada pintu. Lumayan. Ngetek kayak gitu ayo ketawa, apalagi yang lah. Aduh, gimana ya? Nah, ini kebuka nih, kebuka pintu baru nih. Kebuka mapnya kebuka. Nah. Almost. If we could just find the other pieces of the language disc. Ini dia. Apa isinya? Level 4. Buset. Buset. Nyusul yang gede. Ya, let's go. Yes. Come on, let's go. Ayo. Terus. Yeah. Yes. Ayo, lagi. Yang gede mati. Sabar. Wah, ada gila sini musuh. Atreus panah lah, Atreusnya jatuh. Ya, jatuh lu. No. Atreusnya mati dong. Ya, udah nih mati nih. Belum loh, kuat banget gila. Ya, black, dah. Bang, coba main GTA SA. Saya tidak punya GTA SA, Pak. Ya, lo pakai acara tak lagi kalau ada pintu. Bener-bener lo. Gua kan main tahu ya, kelihatan, Pak. Ini ada portalnya itu loh. Ini apa lagi nih? Dapat apa itu? Dust of Realms. Apa ini? I can't translate this without the whole cipher. Dah, kita lanjut lagi kali ya. Mana lagi? Udah kan? Udah nggak ada lagi. Ya udah, kita fast travel aja langsung misi yuk. Main mission. Langsung main mission. Ke mana main missionnya? Sini ya. Gak bisa situ. Ya udah sini. Masuk mas. Lah. Ya ampun. Segala diam dulu dia. Apa ini, Pak? Look at this place. This must be a branch of the World Tree. Boy, stay on the path. Right. Bentar. We jump. Really? Bentar. Loncat? Mana ini? Bad idea. Ngilang. Bisa gitu ya? Bisa ngilang kayak gitu. Mati. Lagi mana sih? Kok restart from checkpoint? Ini apa? Bulat. Ini apa sih? Mau fast travel aja susahnya setengah mati. Nah, ini dia. Astaga, fast travel aja segala mati. Udah buka, ayo. Mau ngapain om? Jangan masuk pintu, si kocak bener-bener ya. Udah pernah dipakai, po. Udah pernah dipakai kayaknya dia. Coba kita naik. Di atas ini kan ada trompet ya kalau nggak salah ya kemarin. Ayo Atreus. Nggak jelas lu Sorjono. Iya kemarin ada yang ngajak ribut si Sorjono, Pak. Akhir-akhir itu, di akhir-akhir. I won't blow into it if you don't. Ya udah nggak bisa, belum bisa ditiup trompetnya. Yuk, let's go, lanjut. Berarti ke main mission. Ada burung-burung kayak gini.
Kuasa oi pikirannya. Waduh, waduh. Dipakai apa maksudnya, Pak? Dipakai belajar maksudnya. Gitu loh. Ini mah dipanah sama Atreus. Nah, apa yang terjadi? Ini. Baca. Gak bisa dia baca. Bisa dihancurin ya. Ini panah. Apa ini? Oh. Again and again. Apa ini? Gila, level 6, Pak. Kayak mana ini? Sabar. Satu hit mati ini. Gue. Ya kan, satu hit lah. Langsung mati. Satu hit mati. Siapa bang yang ngajak berantem Sorjono? Tahu siapa kemarin? Coba lihat ini dah, replay chatnya dah. Replaynya. Di akhir-akhir ada tuh profilnya warna oranye kalau nggak salah. Kayaknya kita nggak boleh. Dah, ini mitologi lagi. Cerita-cerita. Look, it's the world serpent. He's so much bigger than I imagined. Oh look, he bit Thor. Or Thor? will bite him. Looks like. Astaga. Apa itu gambar apa, hei? Oh, ini Thor. Oh, ini ceritanya Thor. Ini naga. Ini Mjolnirnya. Oke. Tahu bener apa? Emang gue salah apa? Kagak tahu, Pak. Lah yang ngajak ribut siapa? Bukan saya kan? Loh. Masuk sini kah? Lah ini mah yang kemarin, Pak. Oh, ini ada sesuatu bisa di ini. Yang mana bang videonya yang FF? Enggak, di YouTubeku kemarin semalam. Coba baca. Boy. Okay, that's going in the journal. Seingetku ada deh, profilnya warna oranye gitu. Yuk, naik. Semalam, Pak, saya main di football. Mana kita? Oh, situ. Yuk. Ini mah kita balik lagi, Pak. Ya. Ini tempat upgrade kan? Coba kita udah bisa upgrade belum? X pommel apa ini? Ningkatin. Oh, ini bagus nih. Udah sih. Udah bagus, Pak. Tinggal di upgrade. Lo iya ngajakin ribut kayak gitu. Ya kan datang, Pak. Saya diemin aja, Pak. Oh, binatang. Level 1 sih. Gila, kelaparan nih binatang. Udah selesai. Dah. Anak-anak. Iya, makanya saya heran. Nah, berarti kita ini ke jembatan yang kemarin. Masih di blok itu jembatannya. Oke, yuk. Naik. Ya elah, naiknya begini lamaan. Oh, enggak, ding, deket. Keren jauh. Spine tau, Pak, kayak gini, Pak. Ngelempar begitu kan. No. I said no. Okay. Ya. Wing. Nggak jatuh-jatuh tuh. Belum getar sticknya.
udah sampai. Yuk. So who do you think carved the face in the mountain? You would know better than I. Nah, ini dia jembatan yang kemarin kan. Now watch your step. Yang apa Carelessness namanya? will only delay us. Right. Yang masih ada gelap-gelapannya. Nah, ini dia asap-asap kayak gini nih. Well, there's the black breath again. What do we do now? Nah, ini sih dia apa I ini? see if the witch was right. Oke. Oh, ini yang kemarin cahaya, dikasih cahaya. Ya, It's working. terus. She was right. Come, Bang, malam let us nanti gue finish janjilah this. main FF demi Sorjon. Ya udah terserah Anda kalau mau live aja Pak. Saya nanti malam live eFootball soalnya. Anda live juga ntar malam. Kemarin katanya mau live malam, nggak jadi. Piye? Sarjono mabar FF yo tuh. Elah acara nge-lag segala lagi dah. Kenapa emang? Gue master, waduh. Master lu rank tertingginya master ya? Path ahead. It's blocked. Then we Alfheim. climb. Manjat. Itu ada sesuatu di situ. Ya udahlah nanti aja lah ya. Ayo manjat dulu. Master tuh tertinggi ya kalau di FF. Oh naik. You know, Mother said the Giants used to visit the Midgard Mountains. Grandmaster before they bang rank disappeared. tertinggi. Oh urutannya emang apa aja? Yeah, I guess they just up and left one day. Urutannya, No one knows urutan why. ranknya. Perhaps they return to their home. Jotunheim? Maybe. I wonder if the face in the mountain is a tribute Yang to paling some rendah ya giant. bronze kan, ya bronze. Terus silver, gold, platinum, nah itu biasa lah ya. Platinum, diamond, nah itu semua pasti kayak gitu ranknya. More black breath. Ntar malam luain FF bang kan lu kagak, saya tidak janji FF. Master warnanya merah. Hah? Master warnanya merah. Warna apanya, Pak? Warna ranknya. Yes. One of the doors to Jotunheim into his temple. The Giants did come here. Kok kayak ada lampu gitu ya kita ya? Kayak bawa lampu gitu. Masuk kah? Nggak ada apa-apa. GM warnanya kuning. Oh, warna ininya, warna Is that ranknya. a deer? I don't remember stories of a giant with a deer head. Wonder who he is. Nggak benar deh. Siapa Here's itu? his handbook. What does it say? No yoke What does it beast, say? nor fearful throng, nor rooted tree. Nyari poinnya susah bang kalau sama GM sama Master tusun mulu gitu. Atreus? The floor boy. That doesn't mean anything. Something's missing. Think there's a second light crystal around here? Oke. The second crystal. Katanya seperti itu. Seperti Be ready. buset. Yes. Ya, mati kau. Kurang aja. Jump scare orang. Mamam nih. HP lu merek apa? Gue Poco M3. Saya cuma Realme, Realme 3 Pro saya. Saya kalau HP yang penting udah bisa buat WA, sosmed, ya mungkin beberapa game. Soalnya buat apaan juga pak? HP kayak ROG gitu, buat apaan? In a cave? Weird. Oppo A12, aduh saya tidak hafal komponen-komponen HP. Apa jenis-jenis HP. Yang saya tahu cuma Android. Ini apa ini? Ya, saya tahu cuma Android sama Apple, udah gitu aja. Nothing.
Gimana ya? Diapain ya ini ya? Apa batu ini? Oke. Bar ditarik. Oh, oke. Sebentar. Lepas dulu, Pak. Lepas dulu. Lepas. Apakah ini bisa dipindahin? Tidak bisa. Gimana ya? Sayangin sama Bang, kita sayangin duit iya. Nyari batu iya, masalahnya nyari batunya itu di mana, Pak? Ah, ini ada ember, bisa diginiin. Oke. Batunya itu di mana? Itu dia masalahnya. Nah, ini kan begini-begini resek banget kan nih, nggak bisa dijebol. Bukan ke sini jalannya, ke sini nih kayaknya nih. Apa ini? Tidak ada. Sebelah kiri dekat batu WKWK. Ah, batu mana, Pak? Sumpah. Sumpah, ini nyari di mana batunya, hei. Nanti ada batu sebelah kiri dekat batu. Mana nih? Sebelah kiri masuk sini. Cuma kalau ke sini kompasnya berubah, Pak. Lihat nih. Tuh. Kompasnya berubah. Petunjuknya masih ke sana. Oh, how do you think that got up there? Astaga. Bang bohong Sorjono. Bener kiri ada batu bener, cuma nggak bilang dia ada di atas batunya, coba. Entah kenapa. Kiri ada batu itu benar, cuma dia nggak bilang ada di atas batunya. Dah. Halo Boti. Rakfasha, Restomo, Mostomo, aduh. Nah iya. Apakah salah kawan? Cak. Dah, kotak. Freedom. Sure, that Freedom. works. Kebebasan. Go Go ahead. Rouse. Sumpah ini anaknya penyihir, Pak. What's he doing? Jembatan kah? Oke. Oh, thought maybe there'd be a bridge. The giants need to test us further. Sorjono, kamu sangat veteran. There's a crystal that Sorjono, lu main PES 2001 nggak tuh? Alah, tar dulu. Manja banget bang, acara pakai dibantuin nyari, cuma bilangin aja gua. Astaga. Diosta. Oh, lampu. Turun. Guess we have to go down and go up. Ya aman. Ah, ada These sesuatu paths di just sini. seem too small for giants. Why do you laugh? Oh, you're serious. I'm always serious. I forget. Mom always said you never took an interest in history. Giants Sabar. are just a race. Kita bisa ke atas sana nggak? Oh, nggak bisa. Ternyata emang cuma satu jalan. What of the world serpent? Assalamualaikum, waalaikumsalam Gani. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali. Nah, diangkat. Oh, nggak ada jump scare, aman. Lihat di atas itu ada apa? Ada penghuninya ternyata. Oke, dapat hack silver lumayan, walaupun cuma 3 ya. Diosta. Kok gak main bola, Bang? Bola malam, Pak. Bola malam. Kalau apa ini siang. Game story siang. Aha, ada beginian. Ada chest. Aha. Dapat apa ini?
Ntar malam, oke. Tunggu aja ya, ntar malam. Marah-marah saya malam. Tiap malam gebrak-gebrak meja. Belum aja teriak-teriakan. Masih batas aman lah. Nah, ini ketemu musuh kayak ketemu dajjal, gila. No. Apa ini tuh dia? Agak mati lagi tuh orang. Oh. Panah lagi Atreus. Nice. Ya. Level 3 lagi dia. Langsung aja. Ya, come on. Ya. I think you got him. Yes, of course. They were pretty weak. Ntar malam dia live, dia main enggak, saya tidak main FF. Kalau aku main FF pas PES Clash Royale COC. Pas buka, Bang. Pas buka saya buka lah ya. Saya masih termasuk mayoritas ya. Maaf. Pas buka ya nggak bisa dong. Kalau aku main FF, ML, PES, Super Mi apaan lagi, Cok? Game apa itu Super Mi? Apa Super Mi? Super Mi isi 2. Ya kan gitu kan iklannya kan? Super Mi bukan game. Aduh, minum banteng, adu mekanik deh. Apa itu, Cok? Apalagi itu kata-kata apa lagi itu? Anak FF merajalela kah di sini? Oh. Level 4 dia. Kan. Makanya ada baiknya kita grinding. Jangan belagu. Woi, belakang. Mang aja. Aduh. Yes, dapat lo. Ini lo. Aduh. Kok kena aja. Ya. Yes. Tambah darah dulu. Nice. Satu lagi gamenya Hotel History. Pantun, coki-coki. Hero favorit gue Balmon. Waduh, Balmon yang dibully mulu ya. Di iklan ya. Gan ini kesurupan, Bo. Bang main bola pas buka. Tidak, saya tidak main game pas buka. Saya buka puasa. Udah dibilang kan saya kaum mayoritas, Pak. Ini dia. Masuk sini. Ada apa? Nah, ini ada sesuatu kah? Belakang. Nah, kan itu. Gue bukan anak FF doang, coy. God of War aja nyari batu. Udah gue bilang ini cuma tempatnya, gak gue kasih tahu. Nanti manja, bacot, manja apa itu, Orang mah ngasih tahu jangan setengah-setengah ya. Ini apaan? Kiri batu, buset. Kira lagi ujian aja apa? Cuma dikasih clue-nya doang. Hidup dia. Oh. Yes. Ya, ke black. Tapi God of War ini nggak terlalu sadis, Pak. Punya emoji ini nggak apa itu, Pak. Udah buka dong di sini. Di mana itu? Masa udah buka? Masa udah buka di situ? Di mana antum? Bentar. Ini ada beginian, saya curiga ada chest, Pak. Chestnya di mana ya? Aha. Oh, bukan. Nah, ini apa ini? Ini pasti ada chest nih di sini nih. Kurang ajarnya nggak dikasih tahu. Nih ada begini-beginian kan?
Bener-bener deh. Bang, di rumah lu banyak tikus gak bang? Nggak ada. Nggak. GG udah buka. Biar seru tuh. Adalah masa baru dikasih tahu mulu kan tamat cepet. Iya deh. Nah, ini dia chestnya. Buka lampunya. Masih kunci. Kayaknya jalan kita ke sana nggak? Sabar. Let me think. Oh, bangun lo, kurang ajar. Yes. Hancur lu. Gak, nih rumahnya di Jerman udah buka. Pusat di Jerman. Emang nyambung YouTube Jerman ke sini, Pak? Oh, sabar, aku punya ide. Jadi gini. Enggak, ini dulu. Ini dulu. Gimana sih? Sumpah gimana sih? Kagak ngerti dah. Oh, ini tuh harus kita tebak ya satu-satu ya. Bentar. Harus tebak satu-satu deh kayaknya. Tidak. Apakah yang ini? Ya, kayaknya yang itu. Kita lihat apakah buka. Bumi apa, Pak? Coba yang ini. Ada bedanya nggak? Oke, bukan ini. Ini kayaknya N deh. Kayaknya N nggak sih? Iya, N kayaknya. N soalnya rada nyala, Pak, lampunya. Iya kan, N rada nyala lampunya. Oke, kita turun. Pakai ini bisa kan? Ya. Minum sirup. Waduh. Keponakan Ragil Mahardika. Waduh. Kalau masih tulisan godaan nggak ada rasa. Iya bener. Kecuali Anda ngirim video dan udah pasti ditonton. Enggak. Ini C. Masa C. R bukan. Ini apa, Pak? Sumpah. Udah kah kebuka kah? Oh, udah ya? Udah kebuka. Gila, pinter banget ya tuh. Kurang pinter apa gue? Asalkan di Jepang berhasil pokoknya banyak dah. Emot batu, bisa nggak bang? Bisa apa tuh? Nah, dah pinter banget gue, gila. Mantap. Waduh, perang emot. Belakang. Oh. Ngajar. Mati kau. Hancur. Dah. Gampang dek. Tuh, udah dari tadi pada punya emot ini gak tuh? Ditanya tuh kalian tuh. Punya emot ini gak? Ini udah tadi. Message was delayed bar Sojo. Jangan asal menghapus ya Sorjono ya. Bener-bener lu ya. Mentang-mentang moderator. Nggak punya bilang deh. Waduh. Ini kayaknya saya harus nemuin ininya, batunya. Itu dia batunya. Oh enggak deh, ini. Oke, nice. Ada ember-emberan. 1 jatuh. 2 jatuh. 3 jatuh. Jatuh kemana tuh? Kemana itu jatuhnya, Pak? Udah, turun lagi berarti kita. Yuk. Wih. Turun lagi. Nice. Ini ada jalan ke sini. Nice. Ambil penuh.
Sorjono, gue ketemu lu di AFF. Waduh, kok bisa tuh? Ini kayaknya ember tadi turun di sini ya, jatuh di sini. Nah, Hex Silver, buset 1000 dapatnya. Oke. Lumayan banget. Oke, kayaknya kita harus sekarang harus misi deh. Ayo OTW yuk, misi yuk. ID apa bang tuh? Sarjana mungkin persiapannya Fabio Arce ini kalau ada yang susah kenapa yang gampang? Oke, ini dia. Iyalah biar lebih menantang bro. Di mana di FF? Nick FF gua apa coba kalau pernah tahu? Ayo lo. Dodo jangan ngaku-ngaku, ayo lo. Tell me what you see. Tell me what you see. They look like men, not giants. Correct. See you seeking treasure. See the traps? Oh yeah. Lucky for us, they set them all off. Oh, ini tuh di bumi ya, by the way, di Midgard. Di bumi ini. Mereka, makanya ada tengkorak-tengkorak manusia kan. Yes. The statue. Ayo They Gani made it across. apa? Di training apa sih gue lupa Rafasano kok gue. Can you read it? Yes, sir. Yes sir. This is Durov. Halo makhluk neraka. Oh udah. He's supposed to watch the entrance to Jotunheim while the giants sleep. Boy, He's still there? I do not know. baca boy. I've seen this language before. Apa ini? Nama lu Sorjono, nama FF. Iya apa ini gue main training gak pernah mau buka. Bukan gak pernah tapi jarang. Sumpah, semuanya anak-anak FF. Gila, kaget gue. Nah, ada chest, lumayan. Oh, tadi kita dari sana ya. Hex Silver 1000. Nice lah. Oh, nggak ada rasa, nggak ada rasa. Lu ngapain aja itu tadi? Bagus Atreus. Yes. Ngaku ketemu kan si Gani yang bener. Ya dulu nick itu. Sekarang udah gue CN-in. Gua CN-in. Nicknya Sorjono kenal Ropi. Kenal Ropi bukan tuh? Aduh, ini kalau bisa ya dari tadi ya. Ini harusnya bisa nembus. That didn't work. Langsung ke sini gitu loh. Langsung ke sini nih. Nih. Cuma orang harus muter dulu. Itu dijebolnya pakai apa ya? Pakai senjata baru kah? Astaga. Lihat tuh. Kekuatan Bima X. Kekuatan Bima X. Langsung. Kan elu bro, ayo lo. Anda selesaikan masalahnya di komen ya. Saya tidak ikut campur loh. It's still our goal. We find a way up. Saya tidak pernah ikut campur loh urusan begitu loh. Nggak ikut-ikutan ya. Oh ini ada lubang kecil. Lubang tikus. Apakah yang ada di dalam sini? Oh ada chest. Mantap. Gua kasar sekarang dia. Orang lu yang aku pernah nemu. Ayo berantem, ribut. Cuh. Diam ya apa cepet gak apa. The highest peak in the realms. Ribut. Anyone knew this was the giant's mountain? Ribut. No. Ribut. My quest has been more complicated than she could have Saya foreseen. damai-damai di sini, mereka yang ribut, Pak. Aduh. Nggak bisa nih. Nggak bisa tuh.
Ah, ini baca It's boy. a name, I think. Brazil. It means terror. Ah, ini ada ember. What's that? Ini ada ember nih. There's a candle all tangled up with string and some sort of animal. Yes. Some kind of lantern? No wick though. Ayo That is ribut of no sini use kalau to us. kalah The innalillah. Bifrost lights our way. Apa tuh tadi ada ininya? Apa namanya? Tahu depannya P tadi. Saya cuma lihat sekilas doang, kagak benar-benar baca. Ah, ini bisa diturunin. Di bawah ada apa? Ada chest, lumayan. Gua tebak lu pasti semua pernah nyari nama Yandex di Google. Yandex apaan, Pak? Okay. Yandex apaan? Sumpah saya aja nggak tahu Yandex apaan. Ya langsung kebuka. Nggak ada jalan lain kah? Oh nggak bisa. Kirain bisa dijatuhin itu. Sok tahu apa tadi? Parah deh pokoknya. Apa tuh? Yandex. Whoa. What is all this? Tempat apaan itu, website maksudnya? A mine. And if this Mine. claw reaches Oh, the tambang, summit, tambang. our goal is near. Oh. Alright. How do we use it? Ini ada ini lagi. Oke, berarti pelan-pelan kita explore ya. Tempatnya luas banget. Aduh, beginian lagi. Gila nih, gimana sih? Aduh. See anything? Mining cart. That could be useful, yeah? Oh, ini biar kita cari Yandex kan. Skip aja lah, ntar gue live aja tim codes. Live lah bro. Biar apa? Biar naik itu view-nya. Subscriber mah udah 1000, Sorjono. Gila nggak tuh 1000. There's gotta be a way to make that claw work. Ini ada apa di sini? Ini nggak hidup kan? Ya nggak. Ah, ini ada sesuatu di sini. Coba. I think I see how this works. The claw's on one side, and if we get this unstuck, Nama YouTube apa? Cek aja itu. Apa namanya? Klik aja. Sorjono. Valdiv, para Dodo, para apakah harus saya hapus komen Anda? Apa? Yang mana, Pak? That was careless. yes sir. Apa? Yang mana? Sorry, sir. Komen yang mana? Sorry, sir. YouTube gua Sorjono. Iya, klik aja itu. Ada profilnya kok dia. Stop. Oh. Maybe we can find our way up through there. After, getting rid of those things. Aduh, nggak kena. Nggak kena lagi, gila. Kena lu. Let's go, ayo. Hajar. Oh. Ini loh. Nah, kontennya Sorjono FF semua, iya. Memang, kan anak FF dia. FF banget ya. Mati. Yes. Anjir, apa itu cok? Ada yang nembak-nembak lagi. Ih. Banyak amat, gila. Ntar dulu, Pak. Pengajar. Mati aja lu, sono. Dah. Yaudah, ntar malam ML gua tuh. ML tuh yang mau main ML. Langsung ke YouTube Sorjono. Ntar malam. Ntar malam saya live juga eFootball. Tapi ada skill baru. Oh, ini ada baru. Cooldown 13 defense, enggak lah. Nggak perlu. Aduh, tapi naikin, Pak. Naikin level nih. Ya, pakailah. Skill baru, ini dia. Mana, Pak? Oh, ini. Rage combat gak perlu, shield combat. Ini apa?
Aduh, ribet-ribet ya. Coba ini aja deh dulu deh. Dah, sama si Atreus. Atreus kita beliin yang expert combat. Dah. Dah. Neymar JR ketika main F, aduh mataku sakit, aduh. Nah lo bingung gak tuh nonton yang mana? Gua out dulu rutin bocil FF, ID FF. Iya nggak apa, santai. Emang ada yang minta ID-mu? Anjay, gue ke bocil. Ada yang minta tadi ID-mu di komen. Ah ini pintu-pintu begini nih gimana bukanya ya? Nama gua Dodo, iya Dodo, maaf. Dodo. Read it. Sir. Baca yuk. That's funny. How so? One hand wrote. One hand wrote, Yornar only. And another wrote, and also doors. The machinery in here looks almost dwarven. Ini apa? Stonework. That's definitely it. You know, I think the giants not only mine the mountains. Bohong yang bener. Apa? Bohong yang bener, ha. Cristiano Ronaldo, sumpah dari kemarin ada yang ngomong Cristiano Ronaldo dulu, Pak. Oke. Apa itu barusan? Hack silver 300 ya, lumayan lah ya. Buat upgrade. Hancur semua, hancur. Dah. Ini diapain lagi? Maybe we'll find something we can use here. Let's go. Aduh, nggak ada apa-apaan di sini. Ini gimana dah? Maksudnya dah, ini ada chest nih padahal nih. Ada sesuatu. Ya udahlah, ntar aja. Nih ID gua. Aduh, tuh ID-nya tuh kalau mau yang kalau mau di-add yang main FF. Maybe there's a way out Ayo. there through that passage then. Masuk. We will see. Wait, kok ada lo. Wondering who woke up every grogger in the house. Should've Bro? figured. You had a way around the Black Breath all along. Now don't go thinking I Oke. got you Apakah past kita it. talent bow upgrade? I got ways around most everything, especially up here. Ini cooldown sama defense nggak perlu. Terus armor Prove the design of the Jotnar nggak traps nambahin and level sih. workarounds to boot. Why do you think they're so devious? X pommel Watch out for traps. malah nurunin level yang ini. Enggak lah ya, nggak usah. Udah. X-nya belum bisa di-upgrade. Nama FF gua Dodo. Jangan lupa saling ID, habis itu 140 DM boleh lah. Aduh. Another time then. Sudah langsung minta 140 DM. Orang kok banyak yang minta 140 DM ya? Kenapa nggak mintanya It is a mountain. 1000 gitu loh? Sekalian banyak gitu. Di bawah ada chest tuh. Nah kan, masuk sini. Ngebak. Gue minta pertemanan. Nama FF gue Dodo. Tuh, boleh tuh di add tuh, Dodo. Kali kalian mau mabar. Dah, yuk. Dia. Solid steel. Ngomong apa sih? Nah, ini ada apa? Kita ke More sini. traps. There's a tunnel, but you won't fit. Take it. Okay. Oh, ini jebakan. Oke. Ini kemana si Atreus? Halo Atreus? Boy? Yalah. Sabar, kenapa dia bisa? Dia bisa kayak gitu loh, coba lo. Dah. ID gua salin aja, Buling.
Yang live bener-bener tar sore kita main kan itu. Tentukan jamnya tuh, yang mau main tuh, janjian tuh Anda tuh. Oh, kayaknya ada yang hidup nih, salah satu dari ini. Kan bener kan? ML, FF tuh, ditanya tuh, ML atau FF tuh. Tadi ngomongnya FF dah. Anda kalau mau babar, bebas. Saya mau istirahat sore. Buset. Kena apa itu flashbang? Kurang ajar sih, bener-bener sih. Astaga. Dor, mamam lu beku lu. Tenggal, mantap. Yes. Mana lagi? Ada kadal. It is over. Belum. Oh, apa ini? Banyak banget ngedrop apa ini? Health, yes. Health lagi, yes. Bang, ini lo live sampai jam berapa? Sampai capek pak? Sampai pas capek. Ini nice si Valdiansa apa? Nama apa maksudnya itu nice? Tapi gue mainnya barbar anti ngendok, buset. Barbar banget ya konsepnya emang ya. Anaknya barbar banget tuh. Si paling barbar deh. He died. Died. Yeah. Barbar banget. Looks kind of heavy. I can move it. Ada sesuatu di sini, oke. Ya, ada sesuatu kan situ kan. Oh, bisa di ini. Tak dorong dulu berarti. I see that. Nggak bisa ya? Oh bisa. Dah. Gue barbar gak ngendok. Ini ID-nya si Valdiansyah. Apa tuh? Ditanya tuh Valdiansyah. ID-nya. Saya tidak main FF sih. Males pak main FF pak. Udah dong, jangan ditarik lagi dah. Maybe there's a way through that big gate up there? Gimana cara naiknya? Oh ini. Lo bukan narik, naik. Nah. Dia datang sini. Apakah ada sesuatu? Lihat dulu. Sabar. Kita ke jalan lain dulu. Apa ke situ dulu ya? Ke situ dulu deh. Situ dulu. Nah, ini dulu nih. Apa ini? Lu aja sekolah barbar apalagi FF. Another lantern! Broken. Leave it. What could they be for? Oh, ini bisa dibuka. Something special about them. I can feel it. Yes. Sudah dibuka. Ini jembatan bisa diginiin. Turunkah dia? Oh enggak, pusat lagi. Panah mas. Ya. Cibat lompat-lompat kayak gitu. Tiba-tiba hidup masalahnya. Oh enggak, mati. Kirain hidup. Enggak ada. Enggak ada, oke. Ah, ini hidup nih. Ajar. Gila, keras banget nggak tuh? Udah. Jatuh. Maaf. Lah. Jatuh, maaf Atreus, maaf. Sabar, bapakmu jatuh nak, sabar.
naik lagi. Aku masih bocil mas, aku nggak bisa barbar, aku pendiam. Benar-benar lu. Benar-benar bisa kayak gitu ya. Bisa ngomong kayak gitu. Ini harusnya dijatuhin aja. Nice. Jangan turun, nah. Nih. Ada burung Odin. Nice. Ini ada apa? Tidak bisa, oke. Ini ada jembatan. Yes. Yes. Itu hidup tuh, yang itu tuh. Nah kan. Dah, headshot. Sir, yang benar nanti kamu kena kedipan matahari, kamu nggak mau pisah dari apa sih, kocak? Apa itu, Pak? Apa? Udah pisah-pisah aja. If it is not useful, leave it alone. By the way, si Kratos ini kuat banget ya. Itu bisa diituin nggak? Nggak bisa. Ini kenapa ada kuning-kuning? Oke, kita coba ke sini. Ini panah dulu Atreus. Ya. Lagi. Ini dia yang kita cari, chest ini. Bohong yang benar, nanti kamu kena kedipan matahari, jangan tinggalkan aku, cek. Apa Pak itu, Pak? Tren apa lagi itu? Aku masih kecil, Mas, aku gak paham apa-apa. Aku masih lugu. Benar-benar. Mulut sama kelakuan beda, Pak. Sumpah, mulut sama kelakuannya beda. Ini bisa ditendang. Yes. Ya. Ini ada apa? Bisa narik apa ini? Oh, ini pintu. Ini jalan aslinya kemana sih? Jalan sesungguhnya tuh. Saya bingung deh. Udah turun. Cari aja di TikTok. Sumpah, TikTok, tren TikTok tidak pernah mati, Mang. Oke. Kayaknya kereta itu kita bawa ke sini. Oke, paham. Kayaknya keretanya kita bawa. Kok kayak ada gempa gitu, Pak? Gue bingung. Aduh, sumpah, Pak. Sabar, sini ada apa nih? Nah, kan chest lumayan. Di situ aja 20 menit. Iya, Pak. Saya kalau nggak nemu chest tuh rada ngeganjel. Makanya ini rada lama emang nyari chest. Didorong kah? Buset. Diangkat begini. Ada health di sini, tidak butuh tapi saya. Turun. Dah. Ini bisa di raksasa dari Jotunheim. Panah terus. Alasannya, ntar lupa. Alasannya sungguh membanggongkan. Waduh, membanggongkan. Bahasa apa lagi itu, membanggongkan. Ya lo.
Easy peasy lemon squeezy bro. Aduh, kena lah juga ujung-ujung, kena kualat. Baru ngomong easy, langsung kena kualat aku. Oh, tambah darah, nice. Flashbang, oh nggak bisa. Aduh, ngadu gitu. No, beku. Sabar. Oh, lari dulu. Ada begini-beginian, kurang ajar nih. Bagus Atreus, terima kasih. Grok itu ada di ML. Oh ini Grok ya? Oh iya Grok. Baru inget ya, mirip. Oh, mirip Grok ya betul. Oh, raksasanya. Lu tahu repot gak? Apain dia? Dor langsung. Sini lagi ngapain? Ngapain lu? Oh. Awas ada Grok tuh kalau main. Aduh, buset. Ntar lupa nyari health dulu. Sabar. Karat. Karat aku. Tidak, mana health, tidak ada health. Cacat. Sebenernya lawan dia gampang, Pak. Oh kan? Oke, langsung N ya. Ya. Ayo. Dah. Alah, gila. Sekarat, Pak. Saya, Pak. Lihatlah. Sekarat ini. Bang, lo pasti ketahui, makanya lo bilang iya, ya baik. Iya, betul. Jadi ya, masih tahu lah, Grok lah. Thank you. Dorong lagi kah? Dorong terus. Dorong. Bang, hati-hati pas udah mau tamat lawan Zeus. Waduh, lawan Zeus. Apakah benar konspirasi Zeus? Kita kesini ya. Rada ini juga, rada serem juga kalau lawan si Zeus. Ini internetnya kenapa lagi tuh, lihat tuh. Aduh, benar-benar pushing. Kita gerakin ini lagi ternyata. Yuk. Banyak harta. Sayang nggak diambil. Padahal tadi nggak kelihatan loh ada beginian loh. Apa ini? Frozen Flame, yes, buat upgrade kapak kita ya. Upgrade aja deh, nih ada tukang upgrade kan sini tadi. Mana dia tukang upgrade? Map. Tadi perasaan ada tukang upgrade tuh. Tahu udah di mana dah. Ntar aja lah ya. Dah. Gua diomeli sama gua, ketawa malah HP gue yang jatuh. Gue diomeli sama mak gua. Kasian. Terus? Ya. Nah, terus diapain?
Oke. Terus diapain ya? Tapi nggak tahu juga akhirnya lawan Zeus atau yang Lin apa lagi, Pak? Hey, wait for us. Aduh, ini gimana ngebekuinnya ya? Bisa dibekuin kah gini? Oh, bisa. I should hold it. Oke, udah. Naik, naik, naik. Ya. Here we go. Something Masih naik. feels strange up there. We're heading into danger. Do not concern yourself with what might be. Focus on what is. And be vigilant. Yes. Masih gelap loh atasnya. Ini yang mini God of War Ragnarok kalau nggak salah. Ini yang ini PS4. But we're closer. Oke. Ada apa nih? Cutscene nih, cutscene. Ini cutscene. Wait, that one's not broken. There's a note. A giant's prayer. Giant's They're Prayer. asking their ancestors to watch over them, to guide them home. Boy, Wait. I think I know how it Yang lo mainin God of War Ragnarok kan bukan, Pak. Ini God of War sebelum Ragnarok. Nanti Ragnarok, God of War Ragnarok ntar keluar. Gabut. Nikmati gamenya, Pak. Jangan gabuk. Makanya nikmati saja gamenya. Anda belum nonton kan game ini kan? Lampion. Pak, bentar ya, Pak. Sabar dulu, saya ke kamar mandi dulu. Sabar. Ya. Kira Ragnarok, ngomong mulus sih lu jadi salah. Oh, sabunnya jangan dibolongin puasa ini. Saya pakai sabun cair, Pak, kagak ada sabun batang. Sabun batang licin banget. Sumpah susah pakai sabun batang. Sabun bolong sas. Emang kenapa? Sabun bolong. Emang kenapa, Pak? Sarjana pernah kan bolongin sabun. Emang kenapa emang? Kalau bolongin sabun kenapa emang? Ada hal yang tidak benar kah? Atau apa gitu? Sudah 122 subscriber, mantap. come boy. It is a long way up. It's a long way up. Halo Bang, telat gak? Enggak, Suhlon. Ya lumayan sih, saya udah live sejam yang lalu. Lumayan. Tapi belum ketinggalan banyak lah. Stay back. Oh. Di sono. Kirain di apaan? Gimana? Yang nonton 8, Pak. Banyak amat. Alhamdulillah. Nah, kan ada hidden chest kan sini. Telat, sama Bang, kita pakai sabun cair. Lu telat Bang. Lu abis nonton live-nya Windah. Oh, Windah tadi live juga tuh. Iya, saya lihat tuh tadi. Live apa dia? Terakhir tuh kemarin sore. No. Itu dia, Atreus kayak gitu bisa nggak? More tests. Ayo Atreus.
Mana sih Atreus? Boys must have carved these tunnels Oh. around various tribes. Good thing too. Well, good for me and Dia udah duluan gitu loh. Dia udah di sini aja nungguin. Harus nonton live-nya Winda jadi telat. Bang, gue salut sama lu. Kenapa tuh, Dodo? Live pass, Bang, nanti malam, Bang. Live pass, Sorjono jam 5 mau mabar. Tuh, ditanya tuh. Oh. oh, come on! That is not helping. See you on the other side. Oke, sabar. Ready yourself. Ada begituan pula. Yes. Ini nggak bisa di shield ya. Udah alhamdulillah semangat dah bang. Semangat. Semangat banget ini. Ada begituan lagi pak. Sumpah. Ngerepotin banget nih orang. Udah kah? Bang lu tinggal di mana? Di Depok. Depok tapi mepet Jaksel. Sabar, abis yang ini ya, abis ini kita langsung gas nih. Ya. Ayo turunin, yes. Oke udah selesai. Udah. Lu tinggal sama siapa? Orang tua lah. Masih sama orang tua saya. Orang masih SMA nih loh. Mau tinggal sendiri kayak mana ceritanya? Darahku cuma segini. Ada health nih. Healthnya langsung penuh nih. Ya. Dah, yuk. Ayo Atreus. Berangkat kita. Lanjut. Mana? Oh ini ada health juga, ngapain gue balik ke sono? Astaga, dia bisa lewat sini. Main FF bang, gue udah di lobby. Ayo lo, tuh di lobby tuh, ditungguin tuh. Di lobby hotel. Di lobby apa? Di lobby PIM ya. Ini kayaknya bisa ya, bener kan? Tendang. Coba ini dulu. Dorong. Masih tinggalnya sama ayam. Waduh, masih lama pak itu pak. Ini masih ada ini. Penontonnya berkurang jadinya ya. Saya bro nggak apa-apa. 5 juga udah lumayan. Biasanya mah cuma 2, cuma 1. Ada penontonnya syukur-syukur. We will see when we get there. Until then, eyes open. Eyes open. Whoa! Atreus! I'm fine. Just lost my balance for a moment. You know, for someone so strong, you sure worry a lot. It serves me well, and how I keep us alive. Masih naik kita. I guess. Not a terribly fun way to live, though. Kesini kah? Oh iya. Ada something kan, bener kan? Kurang aja. Weh, kok batu dia? Gimana cara ngalahinnya? Keras banget ini pak. Oh, nggak bisa di light attack, harus di heavy attack pak. Makan tuh. Ini Kaito siapa? Siapa tuh Kaito? Kaito si Boti ya kayaknya ya. Si Rakasha dah kayaknya. Aku masih noob. Biasanya emang kalau orang jago, akunya noob pak. Kalau pro player, gue noob padahal jago. Beda kalau noob player. Malah aku jago dia. Hei. Gila, ada begituan pak di atas. Atas dulu.
Waduh, banyak banget. Finishing langsung. Yes. Tambah darah. Yes. Dah, Silver. How was that for fun? Get it. I should worry more. Is this where we get off? No, we are stuck. Kita stuck. Terus kita harus Part of the ngapain? lift is stuck in that wall. Can you get it free? Mana? Itu batu itu mana sih? Batu mana? Malam main e-football, Bang. Yoi, e-football. Oh, di sini ya. Stucknya di sini ya. Ini dia. Nggak kuat. Oh, kuat ding. Gila, apa yang nggak kuat si Kratos? How much farther do we have to go? Jadi 4, iya, udah pada main epic kan dia. We'll get attacked again? Definitely. Oh boy. Yes. Now be ready. Now be ready. Lempar. Oh. Pakai ini. Yes. Come on. Finish. Belum bisa di finish. Lagi. Belakang awas. Iya kan, benar belakang. Belakang. Waduh, gila, apa itu, Pak? Kok ada yang gede gitu? Ini bahaya nih begini. Gak demen deh. Gua gak demen deh kayak gini deh. Habis tuh ya. Ini loh. Bener-bener kurang ajar lu. Sono lu. Jatuh kek. Duh, ini ada yang nembak. Oh, no. Sabar dong. Satu-satu dong. Oke, dah. Terakhir. Bang, gua out dulu ya, mau ikut main efek. Oke, siap. Aduh. Siap. Aduh. Hits. Oh, bisa finish? Ya. Dah, Dodo. Disetir loh. Bagus Atreus, panah. Ya. Bang, bayangin Kratos bapak lu, aduh jangan deh. Udah mati kayaknya gue. Nggak bisa rebahan, Pak. Shouldn't we get moving? They could be back any moment. Kayaknya di atas ada lagi deh. Yuk. Naik dikit nih, ada lagi musuh nih. Lempar dulu. I think we're safe now. It would seem. Father, after we scatter Mother's ashes, what then? What comes next? Nothing comes next. We go home. That's it? The adventure is over? For now. But we will have much to do. Dia mau nyari apa ibunya gitu tadi. Yang saya tangkap. Tiba-tiba penontonnya jadi 2, Pak. Tadi perasaan banyak. And it has. And our home is no longer safe. But it will be again. And we must continue your training. Okay. We must continue your training. Kita naik. Bang, Ronaldo kalau keluar dari MU menurut Ronaldo pindah kemana?
Paling ini ke sporting. Kapak. Dibuang-buang sih kapak. Gila nih gimana Pak ngelawannya Pak? Aduh kena gaplok, no. Kena tepok sama dia. Oh. Bang nggak capek sih capek, cuma ya gimana lagi Pak, daripada saya nganggur. Ayo. Dia tabrakin. Apa itu Pak? Kita bakal ngelawan dia kan? Juga udah aja Bang, kalau capek janganlah. Jangan Pak, saya pengen YouTube channelnya berkembang. Kalau saya udahan nggak berkembang ntar. Apa itu? Nanti nggak berkembang, channelnya stuck lagi. Makanya saya live streaming biar cepet naiknya, tumbuhnya channelnya, biar cepet naik channelnya. Kok ada petir-petir kayak gitu sih? Oh ini harus ada begituan. Oke. Apa dari pohon ini, dari pohon Yggdrasil tadi? I can't believe we fought a dragon. I was aiming for his eyes, but I kept losing my footing. Do you think this is dengan konten PES Mobile Bang? Nanti kali ya, aku pikir-pikir dulu kalau PES Mobile, kalau game-game mobile. Kalau game-game mobile saya pikir-pikir dulu. Sindri, siapa itu Sindri? Oh Sindri itu yang tukang. Sindri tukang. Kok sepi ya tadi, rame ya soalnya pada main FF Pak. It's Sindri. Can you kill something that big? If we can catch it off balance. I can distract him. Oh. What are you doing? Aduh, udah kelihatan kita. We have to help him. Oh, ini si Sindri tuh. Find an angle. Wait for my mark. Thank you. Tahu pada main FF kayaknya tadi dah. Lu Bang nggak ikutan main FF ya? Saya apa namanya? Tidak apa ya, kalau main FF sekarang FF kurang seru loh. Teman-teman saya juga udah pada nggak ada yang main FF. Naga. Yes. Panah. Anjir, masuk Pak. Itu Pak, ke mulut Pak. Oh. Ditahan. Kuat banget nih orang. Terus main God of War berisik banget, iya. Soalnya efeknya banyak Pak, God of War Pak. Suaranya. How? Bagaimana cara aku mengalahkan dia? Oh, kayaknya pakai ini. Sepertinya. Ambil. Dilempar. Ya kan bener kan, pakai pohon-pohonan kan. Lempar. Astaga. Oh. Enggak, harus pakai ini, pohon ini. Matanya. Tuh, kok nggak ini?
Oh. No way. No. Aduh, sakit. Apakah kita bisa ngancurin ini? Tidak bisa ternyata. Harus lempar ke dia ya. Nggak ngaruh itu. Astaga. Dicaplok begitu. Oke, nah tangannya nah pas banget tangannya nih. Bahannya lo ikut si Kratos. Jangan deh. Oke, begini. Oh, gitu. Oke. Cicil lagi, cicil terus. Nice. Aduh, kena lagi. Ngajar. Tambah darah dulu, yes. Gila, apa itu? Pon-pon begini nih. Apakah harus dilempar ke dia? Kayaknya enggak tuh. Gue nontonnya di pinggir jalan tanpa lu main God of War, nggak kedengeran suara burung. Kok bisa di pinggir jalan nontonnya? Masuklah ke rumah biar kedengeran. Ini gimana sih konsepnya? Gede amat lagi. Oh, I see. Sabar. Tunggu dia nyembur. Nah, gitu dia. Itu dia. Tunggu dia nyembur ya. Oke. Kristalnya ambil, tunggu dia nyembur, lempar. Nah, I see, mantap. Let's go. Ayo, hajar. Waduh. Bang, FIFA atau PES? Saya kalau sekarang masih FIFA buat sekarang. Karena PES sekarang lagi nggak jelas, Pak. Nice. Come on. Cicil lagi terus. Oh. Wait. Mau dicaplok gitu loh konsepnya loh. Kena lu kan. Nah, udahlah. Oke. Petir lagi kita cari kristal ya. Kristal mana kristal? Kristal. Ayo sini lo. Mundur lo. Mamam. Main FIFA 22, Bang. FIFA 22 nggak ada saya. Makanya saya main eFootball. Kalau ada FIFA 22 mah mainnya Ultimate Team, Pak. Yes. Ayo hajar. Ayo. Kok yang ini nggak bisa dihit? Lah, ngebak. Ah, ini dia. Oh, marah dia. Pergi. Sorry. No. Are you okay? Yeah! I have a plan. Be ready to lower the crane on my mark. I don't know how this thing works! I do not care. Be ready. Bar, heal dulu. Kayaknya kita harus ngelempar ke situ deh. Ih, kok nggak masuk sono? Sabar. Kok harus berpikir. Kalau kena listrik.
Gimana ya? Gimana caranya? Astaga. Sakit. Tahu sakit gak lu? Sakit gila. Sumpah coba kedengeran suara lu bang. Masuk bang, masuk ke rumah, masuk ke rumah, masuk ke rumah. Masuk ke rumah, masuk ke rumah. Gila bener-bener ya. Gimana pak ini pak cara ngelawannya? Astaga. Oh itu dia listriknya. Bang cara nafas gimana? Aduh ada lagi nanya kayak gitu. Ayo mau listrik lagi nggak lo? Ayo listrik lagi ayo dong. Makan nih. Nice. Oh. Langsung aja beginian. Habis lu. Otak. Yes. Tutup lagi. Masuk loh itu loh. Bener-bener langsung di dalam mulut. Main GTA bang, aku nggak punya GTA apa? GTA mahal, masih mahal aja loh GTA loh. Wow, we actually did it. And you? But nobody's killed a dragon for hundreds of years. Not since the Grand Culling of the Worms. And unless I'm mistaken, you did all that for me. You are mistaken. The dragon was simply in our path, nothing more. You deny it all you want, but you saved me, and that deserves compensation. Dia ngasih apa? Apa itu? What are these? Rated mistletoe arrows. Panah. Straighter than Heimdall and perfectly weighted. Thanks. Oh, okay. Oh, panah baru. Oke, apa itu? Have you seen my brother again? Yeah. Apa ini? Dia mau ngasih apa ke kita? Oh, and Trompet. No, I'm sure that I value a weapon. Beli PS5 bang sama ROG. Waduh nggak ada duitnya pak. Duitnya dari mana? Beli GTA aja susah. Beli GTA aja kagak ada duitnya, gimana mau PS5? Not have time for this. No. Wait. I have a better idea. What? I just need a tooth from that dragon. Oke. Beli GTA jual PS. Mau main gimana kalau jual PS-nya? Dragon Slayer. Watch where you grab that. Oh, never mind. Oh, so unclean. Oh, so unclean. Oh. Terus? Oh, the smell. Perfect. That's it. Oh. Terus gimana? Kita bawa ke dia. Bulat. Kalau beli PS5 jual rumah bang. Waduh. Mau tinggal kemana pak? Apa itu? Now, run that along the string of your son's bow. Just humor me. Oke. Atreus, your bow. Dia apain? Two passes should Pembuatan kekuatan baru kah? gently now. Shock arrows. Whoa. Oh, sure. Now you're impressed.
Itu dia. Figured it out on your own then. Just Itu dia. just explain it's beautiful. Oh, tipenya ada yang light, ada yang shock. No, just anything to help you. Lihat tuh. Oke. So work we go. Saya mau upgrade ini, saya mau upgrade Leviathan X. Nah, ini dia upgrade. Yes. It's a sad Halo Bang, halo Zenitsu. Main FF lama banget ya, nggak apa-apa, biarin lah mereka yang main. Biarin aja lah. Chest armor. Tapi naikin level ngurangin